hakoreshwa ijambo ryo kuzimangatanya ibimenyetso. Mu kuzimangatanya ibimenyetso bahera ku mubare. Twe twatanga umubare w'abacu bamaze kwicwa, hakaba bahaguruka bakavuga ngo uyu mubare watanzwe siwo. Twavuga ibimenyetso by'abantu bari kwicwa. Reka ndanga akarorero. Ubushize mwabonye abamama bigeze kuja muri manifestation Madegu, bagero muri manifestation Madegu harimo abamama birundu, jewe harimo Mushenge. Baraswa na Katanyama n'ingabo za Kongo ni FRDC yari mu Madegu, yari iri kumwe na Colonel Kitenge na Colonel Katembo w'umubembe. Bahindura umututu, barabarasa, barabisha. Iyo rero iyo bageze muri no phase ya dinayo, tibavuga ko baprepara bamwe bo mu bwoko bwanyu kugira ngo nibabasha kubisobanura mu mahanga bigire kubera iki. Dore ibaze kino kibazo, kubera iki Jalike uyu munsi ari wo munsi yagiye muri Kongo. Kurantegera wa kubera kuno munsi Jalike ari wo munsi yagiye muri Kongo. Jalike ise ni wari umuperezida w'u Rwanda, nibo bateguye genocide yo kumara abatutsi muri Kongo iwacu. Abatutsi ko barashira, Jalike azindukiye muri Kongo agiye kubona na regime ya Gisegeti ihaye turasa twebwe abanyamurenge. Umva ko gakino ndakumva wantegereye hantu kubera kuno musari wo munsi Jalike azindukiye muri Kongo, atahazindukiye mbere abanyamurenge batekanye. Kandi nuno musasho nikindi gihe ashobora kuhazindukira, ariko se kuko ikindi gihe tutigeze tubona Jalike azindukira muri Kongo. Ica kabiri, kubera kuno munsi Jalike yazindukiye muri Kongo ari wo munsi hagaragaye abanyamurenge bava muri Amerika bazindukira i Bujumbura. Bazindukira i Bujumbura baje gushimira Ndayishimiye ngo karatera umutekano wacu. Ese umutekano perezida nyakubahwa perezida w'u Burundi Ndayishimiye, umutekano yateye iwacu nuwuhe? Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Ruhanama TV10 ndetse no kuri Joshua Entertainment. Reka tubiyegereze mwese aho muherereye mudukurikira. Tubashimira mwese mwamaze gukora subscribe, abatarayikora namwe muyikore kugira ngo mukomeze mubone byiza tubagenera. Ndatinze rero, reka niyegereze mugenzi wanje hanyuma twinjira mu kiganiro. Tubasaba gukurikirana kuva dutangiye kugeza dushoje. Kaze Ruhanama. Yego, murakoze cyane. Tubanje kubasuhuza inshuti n'abavandimwe, inshuti zacu aho musanzwe mudukurikirana ni hahandi, ni kuri Ruhanama TV10 no kuri Joshua Entertainment. Nanje ndakora mukije muvandimwe. Yego namahoro aho mwabyukiye. Turabyotse n'amahoro y'Imana. Yego, reka twinjire rero mu kiganiro tudatinze. Hari abantu baba habihuta bakeneye kumva amakuru vuba, amakuru abangutse. Natwe rero tubatindira, reka twama tujana nabo nyine. Tugiye kuba tuganira n'ubundi. Murabizi ibibazo ubwoko bwacu bwahuye nabyo, ndetse kandi dushimira abantu bose bagaragaje akababaro kabo mu kwigaragambya, bereka amahanga ubwicanyi n'ubundi turi gukorerwa. Icyo rero tugiye kuba tuganiraho n'ubundi ni kuri yicwa ryacu cyangwa genocide dukorerwa, ariko tukaganira mu ngingo zigize n'ubundi zerekana genocide cyangwa se zemeza genocide yuko yabaye. Ntitugiye kuzivugaho zose, ariko turagenda tuvugaho ku ngingo nkeya. Izindi n'ubundi no mu bindi biganiro tuzagenda tuziganiraho. Kuri ubu rero reka turibanda nko ku ngingo zigera nko kuri 3 gusa. Izo nizo turi buvuganeho. Tugiye kuba twaganira n'ubundi ku ngingo yo gutandukanya kugabanya agaciro k'abantu. Ni mu myiteguro n'ubundi ya genocide, preparation ya genocide uburyo ikorwamo. Harimo rero ingingo bagenda bagaragaza, harimo rero kugabanya agaciro k'abantu, kubatesha agaciro mu buryo ubugaragara. Tukaza n'ubundi no kuba twavuga kwivangura nanone bakorerwa bashirwaho ibimenyetso cyangwa se bibaranga
ba bandi baba batesheje agaciro, tukaza kandi no kuba twaganira no kubahakana noneho ibyo byose byakozwe hejuru hariho ababihakana katari byo. Yego, reka duhere n'ubundi mu gutesha agaciro umuntu. Yego, murakoze cyane. Tubanje kubashimira kuko twari tuvuze, Imana ibaha umugisha abadukurikirana mu biganiro byacu bya buri gihe. Tunasaba cyane commentaire kuko commentaire tuyihaha mu ubwenge. Iyo umuntu aguhaye commentaire quelquefois hari igihe usanga iyo commentaire ikubereye inyunganizi kugira ngo ubashe gukora ikintu neza nkuko ubyifuza. Iryo jambo waruvuze riri mu etape 7 cyangwa se 8 cyangwa arenga, biterwa n'uburyo analyse zawe wazikoze. Ariko muri analyse nyinshi zakozwe ndetse zirimo n'iz'abanyabwenge bamwe babahanga, barimo umunyamategeko witwa Gregoriste Anthony wavuze kuri ano ma etape nawe ya genocide. Iri jambo rya déshumanisation, déshumaniser ni jambo ryo kumara umuntu ubumuntu. Parce que être humain, personne, une personne vivante uhumeka, kuvuga, ukora, urangwa ni birangwa umuntu, ni biranga umuntu nako. Iyo rero havuzwe ijambo ryitwa déshumanisation, c'est que ribamwe amagambo abiri ariko rikorwa mu gihe cya préparation ya genocide cyangwa se imitegurire yo kumara abantu. Iryo jambo rero rigirwa n'amagambo abiri. Hari ijambo riba ku muntu utegurwa mu kwica cyangwa se utegurwa mu gukora genocide. Hakaba n'ijambo rikora ku muntu utegurirwa gukorerwa genocide, mbese uwo bategurira kwica. Mu gihe rero cya déshumanisation, iyo etape ya déshumanisation, ku muntu uri mutegura kwica, iwe bamuprepara bamwicamo umutima w'ubumuntu. Sinzi ko wanumvise kuri ico kintu. Muri iyo preparation, muri iryo jambo rya déshumanisation, umuntu bategura kugira ngo azicundi, bamutegura bamwicamo umutima kugira ngo asangwe yarapfuyemo umutima, mbese bamwicamo ubumuntu kugira ngo abone uko azica abandi bantu. Iyo niyo preparation ya déshumanisation, yo kumara agaciro k'umuntu. Iwe babanza kumwigisha, bakamwigisha ngo uyu muntu ntabwo ari umuntu. Reka ntanga karorero muri genocide yabaye mu gihugu c'abaturanyi b'u Rwanda, tunabaha pole kuko muri kino gihe ni igihe cyo kwibuka abatutsi bishwe muri 1994, bazira uko basa, bazira uko bari. Ni pole cyane kandi Uwiteka akomeze kubaba hafi. Hari ijambo, hari siroga bagira nziza ivuga ngo bibuke biyubaka, ni siroga nziza yo kuyiha agaciro. Imana rero bakomeze kandi babe bugufi. Ico gihe rero narimvuze ca déshumanisation, cyo kumara agaciro k'umuntu. Umuntu rero uri mutegurwa kugira ngo yice abandi bantu, bamutegura amayo magambo abiri. Ijambo rya mbere bo bamutegura bamwica umutima kugira ngo nagera mu gikorwa cyo kwica yice adafite impuhwe, yica umuto yica umukuru, kubera yuko we babanje kumwigisha bamwicamwo umutima. Icya kabiri, bamumaramo agaciro ka wa muntu agiye kwica. Muri ya genocide yakozwe mu Rwanda muri 1994 rero twirefera dutanga akarorero, hari igihe bitaga abatutsi inyenzi. Inyenzi mu Gifaransa ni insecte, n'agasimba gato, kandi abantu bita ko agasimba ku bucafu. Iyo kaguye mu mata, katwe twebwe abatutsi tubukiya ngo yuzuye amena, kuko inyenzi ni agasimba gato koza kagasuzuguza ibiryo. Iyo ukabonye mu biryo bitera isesemi. Nukuvuga ngo iyo umuntu akwise inyenzi, kuri ababitaga ngo ni cockroach arya mu zindi mvugo mende. Donc ni mende, n'agasimba gasuzuguritse, gategerezwa kuba désinfecté, bagategerezwa kuba guhabwa insecticide kugira ngo yice ka insecte, yice ka gasimba. Hari umuti ugenewe agasimba. Muri ico gihe rero babitaga inyenzi kugira ngo agaciro k'ubumuntu gashire. Ico gihe ico bita human being, umuntu, ikiremwa muntu, kiba kimazwa agaciro k'ubumuntu, haba hasigaye izina bakwita kugira ngo uje kukwica, akwice utakira umuntu, akwice wahindutse ca kindi bamaze kumutegura. Bimworohere kukwica nawe.
oro nawe niba wibuka disikuru ya Leo Mugesera yasomeye ku kabaya hari ijambo yavuze ngo abantu ngo basome ngo kuri kakantu babasoma ngo ariko ndikabatere gukora akazi nabi yaravuze ku kantu k'urumogi seke bara baprepare psychologiquement bababwira ko bagiye kwica ari inyenzi ari udusimba none ikintu kiba motiva muri ya preparation bababwira ko bakwiye gusoma no kuri kakanda ariko bakabaye kenge kugira ngo ibyo bashaka gukora babikore neza wibuke disikuru yo muri 94 niba ndibeshe y'uwitwa Abdoulaye Herodian Dombasi yasomeye muri Kinshasa wari ministre des affaires étrangères niba ntibeshe wawa hari ijambo yavuze ngo les Tutsis sont des microbes kandi ngo bategerezwa gukora igishoboka cyose bakadesinfecta kudesinfecta kumaraho izo microbe bakoresheje inzira zose zishoboka cyangwa imiti yose ishoboka nyuma y'iyo discours nibwo abantu batangiye gufata basukwa muri za Lualaba nyuma yabwo nibwo abantu bamanutse batangira kwicwa za Kalemi nibwo abantu bishwe za Lubumbashi kandi hagenda abantu bari cible babatutsi bari cible kubera yuko bari bamaze kwitwa le microbe kandi microbe nta ari ikintu gibangamira ikiremwa muntu cyangwa ikintu cyose buriya ikintu cyose kigira microbe yacu iwacu mu Minembwe cyangwa handi hari agasimba kagaza kinjira mu kigori kakagiteramwe amagi ikabimungu igikongo kigashira ikintu cagaza gituma igikongo cera nuko umugabo yagaza heke igipuriza agashiramo kilorini agapuriza ya mungu ibigori bikagira gute bikera byarangiza kwera bakabona umusaruro bakarya ariko igihe cyose atapurizaga ngo adesinfecte wa murima awupurize ya kilorini icyo gihe nta musaruro ashoboraga kubona niko twagiye twitwa ayo mazina izina umututsi rikitwa inyenzi izina umututsi rikitwa microbe izina umututsi rikagenda rigira uko ryitwa kugira ngo ribashe kugira gute gushira muri ya preparation muri byinshi twavuze na classification n'ibiki hari igihe haremwa ama group runaka ategurwa psychologiquement ategurwa mu guhabwa ibikoresho ategurwa mu kwigisha gukoreshwa ibikoresho donc agategurwa moralement agategurwa physiquement agategurwa mu nzira zose zisabwa muri no etape rero uziko zaro bakagutegura no mu buryo bwa communication bakabaha sinyare uzovuga gutya azoba ari uwacu uzovuga gutya tazoba utazovuga gutya ntazoba ari uwacu muri iyi etape rero twari tuvuze ya dezimanization kumara agaciro nuko nguko ni kwitegura uraza wenda no kubisobanura ubihuza kandi n'abanyamurenge n'ubundi okay mu izina ryacu ry'abanyamurenge tugira amazina menshi tugenda twitwa ureke nkubwire ikintu twebwe twagiye dushigwonga kimenyetso ompere mu bayahudi kubyabaye mu bayahudi igihe abanazi babamaraga mu Buraya bagaza babambika agaflare ka jaune umuntu wese utambaye agaflare ka jaune buriya yashoboraga kuba yo kwifofira mu bandi akarokoka ariko umuntu wese w'umunyesire rero wambaye akari agaflare ka jaune byari bizwi ko ku ngoma ya Adolf Hitler cyari kimenyetso cyo kuvuga ngo yakwiye guhitwa yicwa igihe rero abanyaturukiya bakoreye Armenia genocide n'ubu ngo Turukiya igihakana igeze imyaka irenga 100 niki ihakana babambikaga agaflare ka bleu kugira ngo babashe kubamara twebwe iwacu tugira ibimenyetso byinshi byaturangaga uzogenzure twaza tuva ku masomo wacha umushasha wababembe yakwereka yareba izuru gutya akakubwira ngo iyo pongo tutayikula kikabika imenyetso uwizuru rirerire wacu yarakwiriye kwicwa kandi kugira izuru rirerire si cyaha no kugira izuru rigufi si cyaha ariko twebwe izuru rirerire ryabaye infraction ryabaye cyaha cicisha icya kabiri urebe twebwe twagaza tugera hariya ku Kirungwa nimba tugiye ku masomo Bujumbura cyangwa tugiye ku masomo bindi bihugu cyangwa uzindukiye Buvira bafata carte d'électeur yawe kandi wayifatiye hamwe n'umushi wayifatiye hamwe n'umubembe wayifatiye hamwe n'umufurero bakavuga votre nationalité est d'Otez kandi neza kimwe bwawe bushidikanywa ntihashidikanywa posta wayifatiyeho site wafatiyeho carte d'électeur irazwi muri Kongo machine yagufotoye ntiyibeshe ntiwagiye kuyifotoreza handi ariko bakavuga ngo votre nationalité est d'Otez mu bundi buryo nti baba bavuze kwiranga muntu yawe tujuje ibisabwa baba bavuze ko utujuje ibisabwa kugira ngo ture muri Kongo kandi iyo nationalité iriho nimwe n'ubundi niri ku mubembe donc carte d'électeur akoresha muri banki iremewe nzaje kuyiretirira amafaranga nyifiteho konti umubembe yarayifite azaje kuyiretiriraho amafaranga ariko kubera kirya kintu babibwemo nkakirya nahereyeho muri dezimanization cha ideologie cyumupfurero kuvuka akavuka nsazi muhira umwana w'umupfurero yamara gukura nasuhurira waba akambwira ngo ndatanga ikimasa c'igitoro ngubwo nasuhuriye Rurenge kandi atari we nyiri Rurenge rubarizwa muri Kongo seke twagiye dushirwaho ibimenyetso
byinshi bituma dusa naho tugirirwa ico bita kiri uzamva muri Kongo cha tribalisme ni ideology yabibwe bien avant kugeza magingwa yangaya ariyo ibyara intambara zirimo zitubaho kuri none wagera kuri douane bagafata carte d'électeur yawe n'abantu bacu benshi bagiye bicerwa muri za plaine muri abahamya bakamukura mu modoka ari kubera ko ari umunyamurenge atagira ikindi cya être umunyamurenge tout simplement c'est une infraction qui peut occasionner la mort ni iki gituma twebwe izina umunyamurenge rihinduka icaha ubundi umunyamurenge kwitwa umunyamurenge si icaha kwitwa umututsi muri Kongo si icaha ariko icarigize icaha ni icabibwe mu baturanyi bacu ari yo mbuto igomba kurandurwa ikarandurwa hakoreshwe diplomasi byaba na ngombwa ikarandurwa hakoreshejwe ese mu cyangwa mukuru wayo. Urakoze cyane dukomeze n'undi tuganira twagera ku yindi ntambwe iyo guhakana intambwe yo guhakana ya etape irimo etape ya nyuma yitwa denial ngira ngo niyo ngiyo niba ntibeshe ico bita denial ni etape ya refi yo guhakana genocide. Iyo etape mu kuyihakana igira ibimenyetso nayo byinshi biyiranga. Ibiranga muri yo denial igikomeye kiyibamo muri yo denial nuko hategurwa abo muvukana abavuka muri barya bahaye bishwa bagategurwa kugira ngo aribo bagira bate bayihakana. Muri ico gihe kandi hakoreshwa ijambo ryo kuzimangatanya ibimenyetso. Mu kuzimangatanya ibimenyetso bahera ku mubare. Twe twatanga umubare w'abacu bamaze kwicwa. Hakaba bahaguruka bakavuga ngo uyu mubare watanzwe siwo. Twavuga ibimenyetso by'abantu bari kwicwa reka ndanga karorero. Ubushize mwabonye mama bigeze kuja muri manifestation Madegu bagero muri manifestation Madegu harimo abamama birundu jewe harimo mushenge. Baraswa na Katanyama n'ingabo za Kongo ni FRDC yari mu Madegu yari iri kumwe na Colonel Kitenge na Colonel Katembo w'umubembe. Bahindura umututu barabarasa barabisha. Iyo rero iyo bageze muri no phase ya denial tibavuga ko baprepara bamwe bo mu bwoko bwanyu kugira ngo nibabasha kubisobanura mu mahanga bigire ireme byumvikane bavuga ngese ko harimo abavukana nabo kuko kwacu akamvuga bano bacu babanyakagara nibongezeho niyo refre bagategura umuntu uvuga ngo ntibicwa bazira uko basa niba barategere discours ya la fois passée yasomwe na Kongoro asa n'uhaho uvuga ngo ahumurije abakongomani bose n'abatuye iwacu misozi miremire. Ubushize babonye abarundi bagera irundu mu ntambara iheruka wa munsi barasa mu bidego bagera irundu barasa umumama nyina wabamutunze umama w'abanyabyinshi w'imyaka 80 n'imisago niba ntibeshe bene data boni butse imyaka sinibuka ariko ni muri 80 na 86 cyangwa 90 n'imisago wenda niba ntibeshe. Buriya guhakana kw'abantu bapfa bazira uko basa siyo resite y'intambara no kubyemera ishobora kuba atari yo resite ariko nanone kuvuga ukuri ko kwitwa gushobora kokaziyona resite gushobora gutanga igisubizo. Ijambo ribi nukubesha ukavuga icubesha ariko kuvuga ukuri uko intambara imeze n'uburemere bw'intambara yacu tibikwiye kumirwa n'umushahara umuntu ahembwa. Sizi ko navuze kuri ico kintu kuvuga uko ubwoko bumeze naje sinkwiye guterwa kuvuga uko ubwoko bumeze n'uwo mpemba mbaye ngira uwo mpemba uwo supporting agakenera kuvuga uko watekereza siko gukwiriye hakwiye kuvuga uko intambara imeze n'uko ubwoko buremerero n'uko bumeze sindeke kubivuga kubera umushahara sinabivuge uko bitari kubera umushahara. Ubwoko bwacu uko burashira kandi hagakoreshwa iyi systeme ya nyuma iyi etape ya nyuma yitwa denial y'abantu bahaguruka bakabasha gusibangatanya ibimenyetso bagasubira bagahaguruka kubw'impamvu yo kugira gute yo guhakana kino kintu. Urakenze kuguriza kino kintu ushaka tuze kugana no kumusozo kuri iyi etape yari ino jambo. Iri jambo riraza guhura na Jean-Luc umuhungu wa president w'u Rwanda wayoboye u Rwanda wa Byarimana bigahura n'akagara kuzindukira i Bujumbura bigahura na P5 kurenga mu Minembwe ndetse n'abarundi kandi ndetse bikongera bigahura n'abarundi basubira kandi kuzamuka bakarenga hari ndetse akagara kavi Bujumbura drone akabariho zimara biwacu zizisibe zikarasiga itondo n'umugoroba. Buriya hari ikintu bita
iyi test harya bazayikora gute iyo umuntu yihakanye umwana we bakaja kumupima mu bitaro DNA mu Congereza mu Gifaransa ni ADN mu Kinyamurenge no gupima amaraso kugira ngo bamenye ko uri umuvyeyi w'umwana mu mategeko hari ico bita ngo le père de l'enfant est connu par sa mère no kuvuga ngo ise w'umwana azamenywa na nyina kuko nyina ni uzi umugabo wamubyariye bari abagabo nabahamya yuko P5 na FDLR itrainingirwa hariya n'ingabo z'u Burundi kuzamuka iwacu na Jalik kubikinshasa nibo badi mubazi ico bifana mu gakino gahari buriya nubona reka nkubwire abakinyi babiri bakiniye ikipe ya Man U gira nsoze hari uwitwa Lukaku n'uwitwa Drogba n'uwitwa ndamwibagiwe uriya w'umufaransa wakinye muri Coupe du Monde anatsinda ibitego Mbappe. Okay, nidushaka tuvuge abo mu yandi makipe sibyo buriya iyo umuntu hari abantu baza bakina nimero imwe hakaba umutsimbura no kuvuga ngo uramutse uvunitse wowe uramutse uvunitse jewe ndi tayari guhita nsimbura ngakina ya nimero ariko hakaba nabakinyi binjirana mu kibuga kubera iki dore ibaze kino kibazo kubera iki Jalik uyu munsi ari wo munsi yagiye muri Kongo kurantegera wa kubera kuno munsi Jalik ari wo munsi yagiye muri Kongo Jalik ise ni wari president w'u Rwanda nibo bateguye genocide yo kumara abatutsi muri Kongo iwacu abatutsi ko barashira Jalik azindukiye muri Kongo agiye kubona na regime ya Gisegeti ihaye turasa twebwe abanyamurenge umva ko gakino ndakumva wantegera hantu kubera kuno munsi ari wo munsi Jalik azindukiye muri Kongo atahazindukiye mbere abanyamurenge batekanye kandi nuno musasho nikindi gihe ashobora kubazindukira ariko se kuko ikindi gihe tutigeze tubona Jalik azindukira muri Kongo ica kabiri kubera kuno munsi Jalik azindukiye muri Kongo ari wo munsi hagaragaye abanyamurenge bava muri Amerika bazindukira ibujumbura bazindukira ibujumbura baje gushimira ndayishimiye ngo karatera umutekano wacu ese umutekano president nyakubahwa president w'u Burundi ndashimiye umutekano yateye iwacu nuwuhe sinzi ko kugemurirwa drone ari ukugutera umutekano sinzi cyo twita gutera guhabwa umutekano icarico bamuraka kuvuga ngaho ingabo z'u Burundi ziri ngabo iwacu baratekanye nyine heziri ne batekanye abi wacu ne batekanye ari ingabo z'u Burundi abagiye guhaha ibo baheruka ko bafashwe bakajanwa mu Kamombo bashimuswe bafatirwa kuri Gwerera wa munsi twese twatubireba namanga ntiyoza bireba gusa dore nkubwire twashizwe ku isoko usibye ku iyo soko yenda kuremura kandi isoko yose zigira amasaha yo kurema n'amasaha yo kuremura nitinda no kuremura tuzora sahabi gituri iyi gituri kibaye isoko akagara kagiye kujingisha dore nkubwiza ukuri bari abagabo kuzindukira i Burundi bacu b'abanyamurenge bo mu Kagara kuja gushimira president w'u Burundi bakicarana nuriya pasteur Mbayahaga wavuze ngo nta Burundi ngo uyoboye ingabo z'u Burundi ziri iwacu ngo n'umututsi ngo nta mututsi woja kumara bandi tukamubwira ngo arangiza aravuga ngo ubuvira ngo numwenda munini ngo yaguze umwenda munini mu isoko ngo ntuza gukwira iyo utagukwiriye hari igihe uzunujana no kwa tayeri akawupunguza ukagukwira hari igihe bizoba ngombwa Kongo icakora n'ubundi sanzwe dukwiriye kuriba kuri fitting y'abanyamurenge tuzatuyambara ikadukwira ikatubera bari abagabo kuzindukira rero ibujumbura hari ico bifana na Jalik kuzindukira ikinshasa hari ico bifana na ziriya drone zihagurukira i Burundi zikaja kurasa iwacu hari ico bifana na P5 yarenze hariya mu misozi hari ico bifana na FDLR zitreningirwa hariya muri kiriya kibira ca Rukoko zikazamuka kurasa ubwoko bwacu gusa ikintu ni kimwe hari umugabo umwe wambaje ejo ndarambwira ngo ese ngo ko bari mu kuvuga ngo u Rwanda ngo ruri iwacu ico ikibazo nuko rudahari iyo bari badutabaye ngo nitumaranje bambwire nje kubereka inzira zutubira twose ziwacu ikintu izina ryose ryozana ubutabazi kumunya ikintu cyose coboneka gitanga amahoro ku munyamurenge kirenganura umunyamurenge taco tworwanye inzira zose zoboneka zo kurengera umunyamurenge kugira ngo agire umutekano kwisi izo nzira ntizikwiye kurwanwa ndasosha urakoze cyane tugana ku musozo n'ubundi hagaragaye hariya muri Amerika Washington aho bari mu myigaragambyo n'ubundi yo kwiyamiriza leta y'Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi haje kugaragaramo abagabo bangahe bakagara
bihura n'iyo ngingo ya nyuma twari tuvuze n'ubundi ya dinayo yo kuhakana ubwicanyi buri kudukorera. Kiriya cyo gishatse kugaragara gute mu gihe bo baza bavuga ngo ntibahakana yuko dukorerwa ubwicanyi, ngahubwo aho tudahuriza n'abatwica. Ijambo rya mbere ndabashimira barebagaho. Barebagaho bagaragaye hariya. Bagaragaje ko bemera igikorwa cyo kwicwa ku Banyamurenge. Je ndiko mzumva. Kuko icyari kigenderewe hariya kwari ukuja kubwira amambasade akababaro nibyo tuhaye dukorerwa nk'Abanyamurenge n'Abatusi mu buryo buri general mu buryo rusange muri Kongo. Ni ukuvuga ngo bagaragaye mwizina sizi ko wanumvise. Ndakumva. Iyo bavuze ngo tugiye mu mikarati ku mukutano wa Pasaka. Yego. Ntawe uzuririmba indirimbo za Noel. No wa Pasaka. Andika hayo atakusaidia siku zijazo. Iyo twagiye ku mukutano mu Madego mu Minembwe. Ku mukutano wa Noel. Ntawuzuririmba indirimbo ya Pasaka. Iyo Pasaka yabaye ntawuzuririmba indirimbo ya Noel. Bari abagabo bagaragaye mu izina ry'abagiye gutanga kababaro k'ubwoko bwacu buryo burimo bushira. Ico cyo ndakibashimiye cyambere yuko bagaragaye hariya bari mu mubari wabemera yuko ubwoko bwacu buhaye bushira. Ubwo rero hari abagaragara yuko hari umubari w'ubwoko bwacu buhaye bushira buhaye bwicwa bwenda kurangira. Nono bari abagabo b'Abanyakagara bakavuga ko bagiriya. Jewe ndabashimiye yuko bagaragaye muri ico gikorwa kugira gute kugaragara muri iryo zina yuko ubwoko bwacu buhaye bushira. Ndabashimiye yuko baserutse aho ngaho. Barakoze cyane, baranakoze kugaragaza iriya nshusho seke mu bundi buryo bemera yuko ubwoko bwacu buhaye bushira kuko kira gikundi bakigaragayemo. Icabateye rero kimwe basigaje akantu gato. Reka soreze kuri iri jambo Paulo yisobanuye imbere ya Agripa. Warurizi? Muri ziranzandiko za Paulo. Uzi ukuntu Paulo yabwiye Agripa yarisobanuye amubwira kuva mbere ukuntu Imana yakuye Abanyesirayeli yakuye Ibrahimu muri uriya Bakarudayi. Vuga ngo Abakarudayi. Ibrahimu amaze gukura kuva muri uriya Bakarudayi Imana igiye kumwereka igihugu. Paulo abisobanurira umwami Agripa afunzwe arabimusobanurira. Arangize Agripa abwira Paulo arambwira ngo Paulo ngo ubuzeho gatoya ngo unemeze. Paulo arambwira ngo kaba gato cyangwa kaba kanini yaba wowe cyangwa yaba bandi ni byiza ko bumva. Bari abagabo no asigaye akantu gato ngo bagaruke mu bwoko kubera yuko intambwe twari dukeneye nkiyi twakoze ya manifestation iyi marche pacifique twakoze Nairobi. Nabo bagaragaye mu gikundi c'abandi cemera yuko Abanyamurenge bahaye bashira. Tiwabonye ujya mugabo yararushe aje kuri telefone ahamagara abandi yarahagaze ahantu hari nk'ubwatsi bwinshi. Ninde ari uriya mugabo ni Rugari? Emile Rugari. Turamusuhuje n'umugabo w'Umunyamurenge. Turanamushimiye ko yagaragaye mu gikundi c'abandi bagabo bagiye kwibuka ubwoko bwacu no kugira gute no kwemera yuko ubwoko bahaye bushira. Afite ikindi cyari kimurimo ntitukivuga kuko ntaco tuzi. Wantegerewa soze neza. Niba arafite ikindi cyari kimurimo cyari kimujanye ntitukivuga ko ntaco tuzi. Ariko se turamushimiye ko yagaragaye mu gikundi. No vuga ko tukiza ahubwo atakigaragaje. Kuko ico yemera turakizi. Reka kugaruraho ibuye ritagaragaye tiriza gica isuka. Igisasu kitarashwe ku Banyamurenge ndicobica. Imvuga itasohotse ndiyogira ndifite impact. Gusa twebwe turamushimiye ko yagaragaye mu gikundi cy'abandi bagabo bemera ko ubwoko bwacu buhaye bushira. Gusa icyo atakoze nta discours yafashe. Ubu tahabazo mu discours ikindi undi munsi abwire amahanga ko yazanye n'abandi bagabo kwemeza ico gikorwa cy'uko ubwoko bwacu babushira. Murakoze cyane Imana. Urakoze cyane, reka dusoreze hano n'umundi ibiganiro nk'ibi nakagaruka ubutaha n'undi tuzavuga no kuzindi ntambwe tutavuzeho. Muhorana amahoro y'Imana rero turabashimiye ababanye natwe. Madobe imbere cyane.